ngepele banebak adi demen ken beli uling ngesledet cara maling ketara dekimut dengan kebang tresna blinu jomblo alias onet ada ngelang sing demen padahal adi naksir iya ngeboyang nak lo gampangan jadi kebiasa anak lo ngorang demen atoyen nak lo murah sing ngepele banebak adi demen ken beli uling ngesledet cara maling ketara dekimut dengan kebang tresna blinu jomblo alias onet ada ngelang sing demen padahal adi naksir iya ngeboyang nak lo gampangan jadi kebiasa anak lo ngorang demen atoyen nak lo murah demaki sing demen padahal adi naksir anak lo ngorang demen